Borislav Terzić, poznatiji kao Terza, oglasio se nakon izlaska iz realitija i prvi put otvoreno govorio o svojoj ćerkici Barbari, kao i o odnosima sa Milicom Veličković. Po povratku u stvarni svijet, dočekali su ga prijatelji koji su mu uz simbolično cepanje majice čestitali rođenje ćerke i to sa 6 mjeseci zakašnjenja. Iako se još nije čuo sa Milicom, najavio je da će joj se javiti u narednim danima. Terza je rekao da je video fotografije svoje naslednice i istakao da svi kažu da liči na njega. Prelepa je, ima i moju i Milicinu lepotu, rekao je. Međutim, kada je reč o njegovim emotivnim odnosima, Terza je bio jasan. Nema emocija ni prema Sofiji Janićijević, sa kojom je prevario Milicu tokom njene trudnoće, niti prema Milici. Sa Sofijom se, kako kaže, razišao još pre 7 mjeseci i nisu ostali u kontaktu. Milicu poštuje isključivo kao majku svog deteta. Dodaje i da postoji jedna tužba koju je Milica podnela protiv njega, ali ne želi da iznosi detalje. Ističe da su izrečene brojne laži i uvrede, uključujući i vređanje njegove porodice. Ipak, prema rečima jednog prijatelja, Milica je izrazila želju da porazgovara sa njim. Terza kaže da to i on želi, jer veruje da kao roditelji treba da budu u kontaktu i razgovaraju zbog deteta. Ukoliko mu ne dozvoli da viđe ćerku, time ne šteti samo njemu, već i detetu, naglašava. Komentarišući prezime koje Barbara trenutno nosi, Terza kaže da mu to nije bitno. Najvažnije mu je da bude prisutan u njenom životu i da je viđa bez obzira na prezime. Za sada, ostaje nada da će bivši partneri pronaći zajednički jezik i da će mala Barbara imati oba roditelja u svom životu, bez obzira na prošle sukobe.